Yes, kanonye mbifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, umugoroba mwiza kuri utwo mu masaha nimugoroba, igitondo cyiza kuri utwo mu masaha mu gitondo, iraza guterwa n'uko ingengabihe yawe ihagaze hano mu Rwanda, kuko rwose nyamuneka turi mu gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 16 z'ukwa karindwi 2025 muri rusange. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko, ni kwa Sebarundi n'ubundi tuba dukomeje kugera tubabwira byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biturukayo. Munyemere mbabwire yuko tugiye kuba dusimukira mu bice byo muri Coline Mujejuru, tukababwira uko situation ihagaze, ibintu byakomeye, amasasu ni menshi cyane yaraye yumvikanye. Ariko mbere na mbere yo kugira ngo ibintu tubyinjiremo, nyamuneka murabizi tubanza gusuza abakunzi bacu, ibyo twabivaho tukajya ku cyitwa impfunyamfunyi cyangwa se zimwe mu ngingo z'ingenzi turi bugarukeho ahasigaye, kandi tugahita amakuru tuyarambura muri rusange. Twibuka cyane rero, reka tubanze tubasuze kuko ni benshi cyane badukurikira bari muri Coline Mujejuru, badukurikira bari muri Coline Mulangala, badukurikira bari muri Coline Atongo, badukurikira bari muri Coline Kinazi, aho ni mu gihugu cy'u Burundi twahereye, badukurikira bari mu gisagara cya Bujumbura, bari Gitega, bari ahandi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze 5 kuri 5, ariko kandi rwose nyamuneka bakadukurikira bibereye hano ku mugabane w'i Burayi. Tubaye ikaze twikuye ku mutima. Mbere na mbere by'umwihariko reka ninjiye mu bihugu bigiye bitandukanye, ndanasuza abantu bose bakomeje kugenda batwereka urukundo rudasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Ni benshi badukurikira Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia, bari United Kingdom, Amerika, Ububiligi, Ubufaransa ndetse no mu ntara ya gatandatu diaspora. Tubaye ikaze twikuye ku mutima. Yes, ni ukuvuga ngo rero amakuru tugiye kuba tugarukaho muri ano masaha, muraza kunyemera dusimbukire ahitwa mu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana yamaze kuba Gatera Nzamba ka nyina wa Nzamba. Uvira ubu tuvugana yamaze kuba rwose iberamo icyitwa ibitendo. Uvira ubu tuvugana yamaze kuba yoherezwamo abakomando bagera kuri 250. Uvira yamaze kuba rwose ku ruhande rwa M23 bohereza abakomando, ariko ku ruhande rwa FRDC ndetse n'abarundi bakaba bakomeje kumena ingabo butitsa. Indege nyinshi cyane ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ziteguye kujya kurasa Uvira. Byose turaje tubyinjiramo, tubisengure, tubive imuzimu. Menye izo ndege n'ubuhe bwoko, ese ingabo ziri kwinjira imibare ingana itemeze bite? Turaje tubikomozeho. Turaza kugaruka by'umwihariko mu bice byano muri hano rwose, mu bice byo muri rwose, mu bice byano muri Bujumbura, turebe ko situation ihagaze. Amasasu menshi cyane yaraye yumvikanye muri iri joro ryakeye, turaza kuba tubikomozo tubiva imuzingo. Turaza kugaruka mu bice byano muri rwose muri Coline Mujejuru. Amasasu menshi yarayumvikanye, tubabwira iby'amasasu, ariko kandi rwose ni nako mu cyamba byahitwa za Kibira ibintu byamaze guhindura isura, icyitwa ivumbi byamaze gutumuka ku rwego rwo hejuru. Ubu tuvugana nk'abandi kwakira amakuru yemeza yuko byibura abagera kuri 18 baraye basize ubuzima mu gusubiranamo kwabayeho hagati y'abarundi cyangwa se imbonakure ndetse na FDLR. Ubwo ni kuziye mande, ese ni bange bapfe ku ruhande rumwe, ni bange bapfe ku rundi ruhande, bimeze bite? Niki cyatumye basubiranamo? Ndaje mu kanya tubyinjiremo. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugere tubapedetinga 5 kuri 5. Muraza kunyemera tunyarukire mu bice bya hano anga rwose zanuza za Cibitoki, turebe ko situation ihagaze. Hari imyitozo idasanzwe n'ubunimbo nakore ikomeje kugenda ijya imbere. Turaza kuba iyo myitozo tumenya ibyayo biyihishe inyuma. Hari amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi by'umwihariko akomeje kugenda atangazwa muri ibi bice bya nuza bya hano muri nuza rwose muri Gitega. Hari amakuru rwose arebana n'umutekano, politike na diplomasi ku byitwa inzego za politike muri CNDD-FDD. Tugiye kubyinjiramo tubive imuzingo.
n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye tugiye kuba dukomoza muri ano masaha. Rero 5 kuri 5 utari wakora subscribe, making sure yuko wayikoze asiga option yo kugira ngo tujye tubana mu buryo mwisi cyangwa ubundi. Sindi butinde twirukanse cyane, reka duhere ku nkuru ya CNDD-FDD yamaze kuba kimomo. Iyi nkuru ikaba ari imwe mu nkuru zikomeje kugenda zandikwa ku itangazamakuru bigiye bitandukanye, ikaba ari imwe mu nkuru zikomeje kugenda zivugwa, ikaba ari imwe mu nkuru zikomeje kugenda by'umwihariko zigarukwa. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi ni igihugu gifite amatora, murabyibuka neza, mu mwaka w'2027. Ubu tuvugana deja harabura imyaka igera kuri 2 gusa kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigire amatora y'umukuru w'igihugu. N'amatora rero ubu tuvugana yamaze kuzamo impaka zikomeye cyane. Ibyizi mpaka nuko abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze guhaguruka, ariko kandi usibye ko abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze guhaguruka, nanone ku rundi ruhande uwitwa Reverien Ndikuriyo ndetse n'uwitwa General Neva baracyameze gutya mpangara muhangare twicane, kuko umwe arimo aranagerageza kugaragaza ibimenyetso byerekana yuko byibura mu matora ateganyijwe muri uno mwaka agomba gukora ibishoboka byose nawe akiyamamaza. Kandi abaturage mwibuke neza yuko rwose bavuga yuko uwitwa Reverien Ndikuriyo aramutse yiyamamarije kuyobora igihugu cy'u Burundi ari umwe mu bantu bashobora gutorwa mu buryo bwihuse, ari umwe mu bantu bashobora guteteza uwitwa General Neva ku kazi byinshi by'amabanga ya CNDD-FDD. Iri ni ishyaka riri ku butegetsi, ni umunyamabanga mukuru. Mu gihe rero yaritera umugongo nk'uko amakuru arimo aragenda avugwa, ibi bishobora kugira gute? Bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, CNDD-FDD igacikamo ibice, noneho bigaha amahirwe n'abandi bantu bashobora kuba bahanganye n'uwitwa General Neva. Birumvikana yuko ibyo ari bimwe mu bintu bishobora gutuma igihugu cy'u Burundi deja igihugu cy'u Burundi kitagira amatora aciye mu mucyo cyangwa aciye muri demokarasi. Mu gihe ibi byose byabibayeho, ubwo biza gusaba uwitwa General Neva kugira ngo n'ubundi byakorera abitwa ba Gervais Ndirakobuca bakunze gutazira Ndakugarika ndetse n'abandi bagiye bicwa n'abahawe amarozi abikomeze n'uyu mugabo aze kumukura mu nzira kugira ngo abone inzira yo kuba yatorerwa kuyobora igihugu cy'u Burundi mu matora by'umwihariko arimo agenda ateganywa. Ndetse aya matora ayo yabangiza abadepite yo akaba yaranabaye n'ubwo bivugwa ko yabayemo ubujura bukabije. Tuzanwe kandi kuri uru rubuga no gushikiriza umwihwezo w'ibintu biriko birabera muri Congo, cyane cyane umunezero dufise kubona ibiganiro byagize intambuko iboneka hagati y'u Rwanda na Congo, kuko byari byaragoranye, byari byarananiranye, kuko Congo yo yabona yuko gushora intambara ku Rwanda no gutembagaza ubutegetsi Kigali ari byo yabona ko ari wo muti w'intambara ziriko zirabera muri Congo. Ariko burya buri gihe nuko abanyafrika badatahura cyangwa ibindi bihugu byose, intambara ntabwo yigera iba umuti w'ibibazo. Umuti w'ibibazo abantu bafite ni ukuganira, ndetse ni byiza burya yuko abantu bashobora kuganira ibintu bitarononekara. Ariko iyo abantu bamaze kuja kuganira ariko inganda zaratikiye, ibintu byarononekaye, ibyo bikomere ntibishobora gukizwa n'ibyo biganiro, canke ngo abahitanywe n'iyo ntambara bashobore kuba bogaruka. Icyo gituma burya ibihugu bya Afurika bikwiye kwiga kugira ibiganiro imbere y'uko intambara zibaho. Ntibarindire yuko abantu bananiranwa, ahubwo bakumvikana hanyuma amahoro akagaruka. Ubwoba gusa dufite nuko iyo Amerika yinjiye mu bintu icumenga yigaruriye ibyo bihugu.
cyane cyane tubibona mu nyifato yuriya muserukizi wa etazini mu biganiro uko yigenjeje muri ibyo biganiro, cyane cyane nk'uko abahinga babivuga cyane nanjye bivuga nk'umuhinga muri ibyo. Urumva iyo amasinye abantu bakora bariko baravugana biba bivuga cyane kurusha ibyo abantu baba bariko baravuga ku muntu. Urya muserukizi wa Trump yahagarikiye biriya biganiro yari yicaye hagati ya Kayikwamba na Nduhungirehe. Hageze rero ko basinye baraheza baravuga n'amajambo baraheza, ariko turebe akanya gato k'iminota nk'ibiri itatu yakurikiye aho urya muserukizi wa Trump yabanje aramutsa Kayikwamba. Kumuramutsa rero iyo kenshi umuntu iyo akuri iburyo ukamuramutsa noneho ikiganza cyawe kikaba hejuru y'iciwe harya kamera ziba zireba, ni ukuvuga ngo abakwereka yuko ari hejuru yawe. Agiye kuramutsa Nduhungirehe ntibyari byoroshye kuko Nduhungirehe ikiganza cyo nicyo cyateza kuja hejuru ya muserukizi wa Trump, byerekana ko u Rwanda ariko rwari rugiye hejuru, ariko yaciye azamura agashi ku kundi kuboko arakubita nk'uwikinira ku kuboko kwa Nduhungirehe hejuru kugira yerekane yuko Amerika ari iri hejuru. Hanyuma Nduhungirehe agiye kuramutsa Kayikwamba kubera yari ibumoso, birumvikana yuko ikiganza cya Nduhungirehe cyateza kuja hejuru cya Kayikwamba. Urebye uko abantu bariko barareba byerekana ko u Rwanda ariko rwadomina hejuru ya Kongo. Ni detaye ntoya abantu badashobora gutahura, ariko bifite icyo bisobanura. Burya iyo umuntu akubwiye ibumoso hanyuma akagutegekesha ukuryo kwiwe, byerekana yuko aba agufiseho imbaraga hejuru. Nicyo gituma rero urumva byaciye rero bisa n'ibigaragaza akantu uko abari mu biganiro basumbasumba. Amerika rero muri ibyo yerekanye ko ariyo nkuru. Ikindi cya kabiri, sinzi bamaze guhaguruka hariho sinye yagize yo kubafata mu mugongo, nko kubabwira ati bantu bajya ku bikorwa rero, jya ku bikorwa. Amerika igaragaza nk'aho u Rwanda na Kongo ari abakozi, ari nk'abana bayo, irungi ko yakubafata ku mugongo akabasuguma, ibarungitse kugira ngo bakore ibikorwa. Rero ibyo byose niho ngaruka nkavuga ngo byari kuba byiza iyo u Rwanda na Kongo baganira batarinze gushyiramo abo ba imperialiste bariya b'Abanyamerika, kuko ariya masinye yose yakozwe harya ni amasinye yerekana agasuzuguro n'agakengengwe, ariko kandi akerekana n'ubuhangange bwa Amerika. Hanyuma icyo twavuga cyane cyane si ibyo by'amasinye yabonetsemo, n'ubundi tuba tuzi uko ibihugu bigenda birutana mu bijyanye n'ubuhangange, haba mu bya ekonomi cyangwa mu by'imbaraga za gisirikare. Ikintu twokuramo cyangwa cyo dutera ubwoba gato ni uko ishobora kuba inzira ya Amerika yo kongera kwigarurira ibihugu byo muri East Africa cyangwa kwigarurira Afrika.
ya ntambara Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bihangange by'Uburayi na Amerika bagwana kugira bigarurire Afurika, byerekana yuko yoba ari intambara yuko Amerika yoba itsinze iyo ntambara, igatsinda Uburusiya, igatsinda n'Ubushinwa, igatsinda n'indi ya bloke ya Eastern bahura bahangana ku ruhande mpuzamakungu. Birerekana yuko ibihugu bibiri, u Rwanda na Uganda, tutabeshanye ariwe byagize uruhara runiniya mu kuba bohereza intumbero nziza y'ibiganiro bishobora kuba muri Kongo kandi bishobora kugarukana amahoro. Nari nababwiye ko u Rwanda na Uganda bifite ubushobozi bwo gutegekera Kongo kugira ngo yemere ibiganiro by'amahoro kandi reke politike mbi zo kubika imigwi igwanya ibihugu bituranye. Kuba turabona yaba imigwi igwanya Burundi, imigwi igwanya u Rwanda, imigwi igwanya Uganda yubatse ibirindiro byabo mu gihugu cya Kongo. Ariko mu gihe Kongo, u Rwanda na Uganda bifatikanije, narababwiye ko byatwara amasaha 28 kugira babe bacicikesheje intambara zose n'ubugizi bwa nabi n'imigwi yose ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo rero kuba yagaruye akenge ikabona yuko kwiyegereza Uganda, kwiyegereza u Rwanda aribyo bishobora kuyifasha kuja ku murongo w'iterambere. Niyumvira yuko ari inzira nziza iyo ibi bihugu uko ari bitatu byari kubikora imbere inganda zitaratikira, byari guhesha icubahiro ibi bihugu. Ariko noneho biraboneka yuko Amerika igiye kwitirira igisubizo cy'ibibazo byo muri East Africa. Ariko turebye neza u Rwanda na Uganda biza ku murongo wa mbere w'ibihugu byatanze intererano ikomeye, kuko basanzwe bafite imbaraga za gisirikare, igisirikare gikomeye, igisirikare cyubatse neza, ibisirikare byakoze mu kwirukana ba mercenaire, ibisirikare byakoze mu gusubiza SADC inyuma na n'iriya yindi migwi yose, kuko bariya bose bari bafite ingengabitekerezo z'amacakubiri, ingengabitekerezo zo kurandura ubwoko runaka, ingengabitekerezo zo gutembagaza ubutegetsi bw'i Kigali. Ibiganiro ni byiza kandi bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravuga. Burya Trump ni umuntu afite imbaraga, ni umuntu kandi agira ijambo kandi akarishira no mu ngiro. Icyo gituma rero ko narababwiye ati mu ntambara zose ziba inyungu ntawe ukunda Afurika, ntawe ukunda u Rwanda, ntawe ukunda Kongo, ntawe ukunda East Africa. Abantu bose barondera inyungu, ariko kandi mu gihe inyungu mu gihe zofatirwa ko zikazana amahoro byoba ari byiza, kuko yoba ariyo na nzira nziza yo kuzana iterambere mu bihugu. Rero icyo nagomba kuvuga muri make, reka turindire turebe. Jewe nari naravuze yuko mu gihe Kongo, u Rwanda, Uganda bataricara hamwe ngo baganire, ikiya kibazo kigoye ko bishobora kugikemuka. U Rwanda rero rwarondera nabwo fevere, uruhusha guguruye rwo kuja gufasha Kongo gukemura ibibazo by'imigwi, iriya migwi y'abamayimayi yiyungiye muri ya Wazalendo, ugaca usanga muri Kongo ubwoko bwose bufise igisirikare. Bijya bintu ni ibintu bidashoboka, ni ibintu by'akajagari. Cyo gituma nta gisirikare cy'ubwoko gishobora kubaho. Abantu ntibiyumve ko ari abakongomani, abantu ntibiyumve ko ari muri East Africa, abantu ntibiyumve ko ari abanyafurika. Dukemurire ibibazo hamwe tutitaye ku bibazo bijanye n'amoko. Amoko nimba tutigira kuri iyi myaka irenga 40 canke hafi iri kwegereza hafi 80,
hari intambara zijyanye n'ibintu by'amoko muri aka karere, tukaba tudashobora kwiga yuko ibintu by'amoko dukwiye kubishyira inyuma, ahubwo tugashyira imbere ibintu bijyanye n'iterambere n'inyungu zitari z'akaguru kamwe, ariko inyungu za twese, za nyungu zifatiye ku kubona ibifungurwa bihagije, food security, aho umuntu haba lodgement, za nyungu zifatiye ku kuvugwa, kwiga kuri gusa, kuko ubutunzi buri muri East Africa burashobora kudufasha gushika kuri izo ntego, kandi ibyo nibyo umuntu mutoya akeneye: umutekano, ubuhinzi, ibijyanye n'akazi, ibijyanye na industrialization, ibijyanye n'amahinguriro, ibijyanye na tekinoloji. Ibyo byose akaba ari byo dushyiraho umutima. Ibijyanye na transport, y'amabarabara, y'amadege, za nzira z'indarayi, ibyo byose nibyo dukeneye. Kwa kuba East Africa tukabumwe, tukagira karangamuntu imwe, bikaguka bikagera kuri Afurika nzima, tukaba twitegenja muri Afurika akaba isoko imwe. Ibyo nibyo byatuma umunyagihugu muri Afurika nawe ashobora kwiruhutsa. Ubutunzi buri muri Afurika noneho ntibubwe abantu bakeya cyangwa ngo bube ubw'aba imperialist, ahubwo bukaba bushobora gukira kuri buri muntu. Nagire ndabe inyungu za buri gihugu. U Rwanda, inyungu bwa mbere bwakuyemo ni ukurandura burundu menase y'iriya migwi isanzwe irwanya u Rwanda, na cyane cyane iriya ifite ibitekerezo bya jenoside nka FDLR n'izindi zibumbiye muri za P5. Iyo ni inyungu ya mbere, kuko umutekano u Rwanda nibwo rukeneye kugira ngo rushishikare gutera intambuko no gukataza mu bijyanye n'iterambere. Hanyuma tugarutse kuri Kongo yari ikeneye imfashanyo y'abantu bari experiment, nka Perezida Paul Kagame, nka Perezida Museveni, ari inararibonye mu bintu by'ubuyobozi, kandi bashoboye kugira aho bakora ibihugu byabo bakaba babishikanye uno munsi. Nubwo ibyo gukora bikiri byinshi, ariko ibyo byose mu gihe atamutekano hari, byaterambere twifuza muri aka karere dushobora kuribona. Kuba u Rwanda na Kongo na Uganda bagiye gukorana kikaba nk'igisirikare kimwe, numva ari ibintu bihambaye cyane bizotuma Afurika nzima ishobora kubona amahoro, kuko ibyo bihugu gukora bitatu gusa ahantu hose byohaguruka kugira ngo bihagarukane amahoro, haba muri Sudani, haba muri Central Africa, haba muri Mozambique, haba muri AES. Ibyo bihugu bihagurutse, igihugu cyose byojamo bikavuga biti amahoro agomba kubaho, ibyo bihugu bishobora gukora icyo gikorwa, nubwo ari amashyirahamwe ya ONU canke ibi bindi bihugu byarabiza kwisukira muri Afurika nk'Ubufaransa canke izi baze z'ibi bihugu byagomba kuza muri Afurika bibesha gushyiraho umutekano. Ibihugu uko ari bitatu bya Afurika, niyumvira yuko ari ishema, ari iteka kuri Afurika ko twogira ibisirikare bishobora gutunganya ibijyanye n'umutekano muri Afurika kugira ngo tuje ku kivi kijyanye n'ibikorwa by'iterambere. Kongo rero gufatikanya n'u Rwanda na Uganda, nibaza yuko ari ibintu bikomeye cyane. Uganda nayo ni byiza yuko ya migwi ya ADF n'iyindi migwi yahora iza kudurumbanya muri Uganda kugeza aho batera i Kampala batera amabombe n'ibindi, niyumvira yuko muri make ibi bihugu byose bigiye kunguka ibijyanye n'umutekano. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ni uko ibi bihugu byari bisanzwe bifite amaporoje menshi ajyanye n'ibintu by'iterambere. Ubwo rero bagiye gukorera hamwe bakabandanya iyi esprit yo gukorera hamwe, niyumvira yuko bya bitekerezo bya Afurika byoshobora kujya imbere, kuko nanone
aba ba perezida uko ari babiri, yaba perezida Paul Kagame yaba perezida Museveni, n'abantu bafite ibitekerezo bya panafricanisme, kandi mu gihe abo bakambwe bahaguruka bakaja muri Union African, murazi ko hari hasanzwe projet nyinshi zo kugira ko Afrika yaba imwe. Nimbura ko ibyo bikorwa bishobora kwihuta n'ahantu hatobara umutekano, kuko ibyo by'ahantu hatari umutekano n'ibyo byatumye tudashobora gushika kuri ibyo bikorwa n'ibyo bitekerezo byose byiza. Nimbura rero yuko ibihugu bya mbere byose ibyo twungutse ni umutekano ugiye gusazagara. Ikindi cya kabiri ni ryaterambere, b'abaturage bagiye kubona umwanya wo kubaza abaturage, b'abaturage b'ibyo bihugu bagiye kubona umwanya wo kubaza aba perezida, icyo twakwita accountability. The guverinoma ziyoboye ibyo bihugu, icyo twakwita accountability, kuko ibyo bishobora kubibaza aba perezida cyangwa amaguverinoma mu gihe hakiri ibibazo by'umutekano muke. Igihugu cy'u Burundi nagomba kukigaruka kuko uko cigenjeje muri iyi ntambara muri Kongo, nashobora kuvuga ko cigenjeje nabi kuko coco nicyo cyahimiriza cyane, kigatanga n'ingengabitekerezo y'ukuntu intambara zokomezwa, za ngengabitekerezo uvuga ngo abantu ngo birukane abanirotike. Ibyo bitekerezo byakomejwe na leta ya Ndayishimiye, cyo gituma bahise bagenda ku ruhande, biyomora ku ruhande rwa East Africa, aribyo byazambije n'ibikorwa bya East Africa. Noneho bakaza gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo na ya migwi ya FDLR, bakanavyema. Perezida Murazi mu ijambo, Perezida Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abakongomane, yabwiye ko akunze wa Wazalendo gusumba igisirikare cya Kongo FARDC. Avuga yuko agiye kwegeranya miliyoni 2 za Wazalendo kugira ngo bashobore gutera u Rwanda. Murazi yuko yahaye indaro iyo migwi ya FDLR n'iyindi migwi yose igwanya u Rwanda. Uburundi rero nimvira ko bugiye kuhahombera. Mbega aba FDLR Uburundi buzobashirayo, ba Wazalendo Uburundi buzobashirayo. Mbega ko Uganda yamaze gutangaza yuko igiye guhasha imigwi ya Wazalendo n'imigwi ya FDLR, ibyo twakwita les forces négatives zikorera muri East Congo. None Uburundi ko bwihetse ko FDLR bukeka ko Wazalendo, nimbira ko u Rwanda cyane cyane Uganda yamaze kubivuga, ibitero bigiye gutera kuri Wazalendo na FDLR bizogera ni Burundi. Ntibinezereje, ariko ni ingaruka ya kwa kwitwara nabi k'ubutegetsi bw'u Burundi bwamunzwe n'ibitekerezo vy'amacakubiri ya genocide kugeza aho babigira politiki. Ni nayo politiki bagendeshereza ko igihugu cy'u Burundi, politiki y'amacakubiri, politiki y'ibyamoko. Nico gituma rero mvuga nti Uburundi bugiye kwahombera bikomeye, kuko nta nyungu n'imwe mbona Uburundi buzobona, kuko na Kongo igiye kwitandukanya n'Uburundi. Ni mu Burundi bwaraye ikaze FDLR, bugaye ikaze ya migwi yose igwanya u Rwanda, ikaba iri mu Burundi yenda n'abandi bamwe bari mu bisirikare cy'u Burundi cyangwa mu nzego zijejwe umutekano z'u Burundi. Birashoboka ko n'igicenda cya Wazalendo cinjiye mu Burundi. Mwarabonye bariya abantu bakagara nabo nyene binjiye i Burundi, kandi bariya bakagara nabo n'abanyamurenge ariko bashigikiye, bari kuri bloke y'aba bantu bafite ingengabitekerezo z'ihonyabwoko. Cyo gituma nababwiye burya bya politike n'agatangaza. Ibigwanirwa si ineza y'abaturage, ibigwanirwa ni nyungu. None nk'akagara
inyungu karondera kifuza mu gushora intambara kuri twigwaneho bene wabo, iyo nyungu bayibona gute? Bya bindi byo guhemuka. Rero ibintu by'abanyamurenge ni ibintu byo kwinjiramo, ariko nobanura ko barondera umuntu wo mu bwoko wabo w'inararibonye barahari, bakabicarika bagakwegaho ku kagara n'abari abandi bari muri twigwaneho cyangwa n'abandi banyamurenge bari muri M23 bakicara. Kwanza nani mpamvu yuko hoba ibisirikare bibiri bivuga ngo M23 cyangwa twigwaneho, kuko n'igisirikare cy'ubwoko nacyo sindabyumva. Nta gisirikare cy'ubwoko gikwiye kuba. Igisirikare cy'ubwoko ntabwo ari politiki, kuko nta gihugu cy'abanyamurenge, ubwoko bw'abanyamurenge nta gace kabo bazobona muri Kongo. Iyo yaba ari politike yo kwibesha itogira je. Nta n'igisirikare cyabo bonyene bashobora kubona, kuvuga ngo hari igisirikare cy'imyembe kuba ari kakajagari, kuko n'ayandi moko yahaguruka agakora igisirikare, amoko yose, abakekasayi, abakatange, abanutse, abafurero, bamayimayi, bagakora imigwi nayo none ikaba imigwi y'ibisirikare igihumbi. Iyo management y'ibyo bisirikare sinabona uko ishobora kujya, ariko bose niyumvira yuko bifuza kuja mu biganiro, kuko twigwaneho iri muri AFC na coalition, M23 ni bloke bari hamwe bafise umbrella ya AFC. Nimbira yuko ibyo biganiro bishobora kuba noneho bose bakazogira igisirikare kimwe cya Kongo, bakagihereza General Makenga akagihereza discipline. Abantu bazonzwe n'amoko bakaza bakubita fimbo. Nigeze kubona umubyeyi umwe avuga ngo fimbo irakenewe mu bakongomani kugira ngo bave mu bitekerezo byabo, fimbo irakenewe mu Burundi kugira ngo bave mu bitekerezo byabo. N'abandi bamwe mu banyarwanda usanga burya naho gereza extremist bari do tubo. Cyo gituma abantu bose bakwiye kubona ku bitekerezo by'ibyamoko. Ibi bintu byabaye muri myaka yose muri aka karere, mu Burundi, mu Rwanda, East Congo, ibi bintu bikwiye kubera reso abantu bakabona yuko politike y'ibyamoko atakimaze. Turabarundi, turabanyarwanda, turabaganda, turabakongomane, twese ndetse n'ibyo by'imbibe tubivemo, tuvuge ngo turabanyafrika, duharanire politike nziza yo gutunganya Afrika muri rusange. Muri make rero uyu muyobozi nagomba kuvuga nibagiye M23 ifite ibiganiro byayo bidoha, nigende iganire na leta. Hanyuma rero bamaze kuganira, niyumvira yuko bokoroheranira, ntibategane, imbabazi zikaba, ntibazane ibintu byo kuboha ngo ni ibintu, kuko bose bafise ibyaha ku mpande zose, baba bloc ya FARDC, bloc ya M23 mu ntambara ntiyabura ibyaha. Yaba intambara, cyo gituma intambara ni ikintu cyo kwirinda, kuko intambara ntiburamwo ibyaha. Ntibabohe rero ngo twagirize naka, ahubwo je nyumvira kubaka nouveau départ. Niyo mpanuro yindi nshasha nzanye muri iki kiganiro. Kaza cyane ushishikare kudukurikira kuri Positive Change Initiative. Twifuza kugira impact guhindura ibintu muri politike, muri ekonomi no mu bijanye n'iby'amadini. Uru rubuga ugiye kubashikiriza cyane cyane ibijanye n'iby'amadini n'inyigisho z'ijambo ry'Imana, nabyo ni ibintu bikomeye cyane mu kubaka Afrika yacu. Murakoze, nkaba ndabashimiye, musangiza abandi ibi biganiro. Imana ibagirire neza. N'ibindi yenda bihugu byari bisanzwe bibashigikira, yenda bashobora gukomeza babashigikira mu buryo bw'amafaranga, ariko kumbure
atari mu buryo bw'uko ingabo zabo zoza kuri tere. Ubu ingabo rero ziri kuri tere n'abasirikare ba Kongo, abasirikare b'u Burundi, ni n'abamercenaire na twigwaneho nyakuri. Iyo twita twigwaneho nyakuri iriya ya Kagara, iyo yose ni coalition y'abantu bagiye kugwanira cyane cyane mu bice bya Uvira, bagomba kuzibira kombore la progression ya M23 kuja muri Katanga. Iyo ntambara rero jewe narigeze kubabwira yuko nimba mwagiye murankurikirana ibiganiro bitabereye muri bitari initiative regional, ndiko ndavuga yenda bitahuza u Rwanda, Uganda, Congo, yenda no Burundi, ndetse Burundi nubwo bwabanza bukaja ku ruhande kuko iyo ni satellite ya Congo. Tuvuge yuko atamahoro ashobora kugaruka mu burasirazuba bwa Congo. Nagomba shimangira mvuga yuko abantu bashoboye kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Congo ni arme yo muri Uganda, arme yo mu Rwanda na AFC M23. Iyo migwi itatu mvuze niyo yonyene ifite ububasha bwo kwempoza icyo twakwita amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Byari kugenda neza iyo migwi itatu mvuze, ndavuze AFC M23, ndavuze u Rwanda na Uganda, bashoboye gukorera hamwe bakagondoza leta ya Congo kwemera ibiganiro. Yariyo nzira yoroshe irashe ishobora kwihutisha kugarukana amahoro muri East Congo, kugarukana amahoro no muri Congo yose. Muri cya kiganiro mberukana ndavuze ni hamwe guverinoma ya Congo n'iy'u Rwanda n'iya Uganda na M23 AFC bokorera hamwe, bo kubaka ingufu zikomeye zo gutuma muri aka karere kose ka East Africa canke no muri Afrika yose hashobora kuba igisirikare gishobora kugarukana amahoro mu gihugu cyari cyo cyose cyo muri Afrika. Ibyo si fanatisme, ariko n'ibintu izo ngabo cyane cyane ingabo za Uganda, ingabo za AFC M23 n'iz'u Rwanda zagaragaje mu bice bamaze kuba bakontorora bakoreramo. Uyo muco rero wari muri ako gace, izo ngabo zakozemwo ibikorwa byo kugarukana amahoro. Urabona ko abaturage batuje, urabona ko abaturage bari barabona impinduka zo kuva muri za ideology z'amoko n'inzangano zitagira impamvu, zitagira akamaro. Iyo mugwi rero ufite ubushobozi bwo gutegeka muri East Congo hakaba amahoro yuzuye. Ndakeka yuko Felix Tshisekedi bamaze kubona ivyasinywe muri Amerika, hoba hari abantu benshi boba baramugiye mu mutwe bakamubwira bati murahubutse, nkuko twagiye tubibona amakomantere y'ibihugu byinshi ndetse byinshi byo muri Afrika, babandi b'Abafaransa b'Ababirigi batanezerewe nuko kari akarere ko bamwe amahoro. Ikintu ca mbere abakongomani bagomba kumenya no gutahura, nubwo igihugu cyabo gitunze kirimo ibintu byinshi, ata mahoro ntaco bizigera bibamarira. Nico gituma baba abanyamerika, baba abanyaburayi, baba iyo migwi yindi, ibyo bindi bihugu biza kwisukira mu ntambara muri Congo, si urukundo bafitiye abakongomani, ahubwo ni inyungu nyinshi zabo barondera. Rero
kumbure uwo muntu Dereke yitabaje abakolombiya, kuko muri histoire mu byabaye muri kahise abakolombiya bigeze gutsinda abanyamerika, bakabakubita, bakabagirira nabi, bakabatekeza. Kubw'ibyo rero birashoboka kuba